बृहस्पतिबारखालि मोनायाव मरिय'नि ओनसोलनि काट'नि लुजुनिया गामियाव सोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै मरिय'नि पुलिसा सेबनानै ड्राग्स फालांगि हमनो हायो। मोनथाम पलिथिननि पेकेट आरो मोननै प्लास्टिकनि थेमायाव ब्राउन सुगारखौ मोननो हादों। बे ड्राग्सखौ ग्राहकनो फाननो थाखाय लाबोदोंमोन। बे बिथिङाव भास्करज्योति बरा मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसा हमनो हायो। भास्करज्योति बरानि न'आ मरिय'नि नोगोरनि आमेरिका कल'नियाव। 36 ग्राम लेपटानि ब्राउन सुगारनि बेसेना 1,50,000निबो बांसिन जागोन होननानै साननाय जादों। কাটনি ফালৰ পৰা এটা খবৰ আহিছিল যে এজন ল'ৰাই হিৰ'ইন লৈ আহিব বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মৰণি অঞ্চলত, আৰু তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক ব্ৰাউন চুগাৰ আনিব বুলি ক'লে। পাছত আমি এটা অভিযান চলোৱা হ'ল। অভিযান চলোৱাৰ পাছত যিজন ল'ৰা পোৱা গ'ল, তেওঁৰ নাম ভাস্কৰজ্যোতি বৰা, আমেৰিকান কলনীৰ হয়। তেওঁৰ পৰা প্ৰায় 36 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ পোৱা গ'ল, আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু সোধ পোছ কৰি থকা হৈছে বৰ্তমান।